دوباره دم باش گهتارو بینرین هجاد بشی هفدیتنیش برنامه گلاوا سبهی ایروج امی بحثا اورکسترا روج آوا اورکسترا زاروکان روج آوا نفشک نو جه شاگردین خواه درد چینه دا آهنگکه بوکو ام بهتر ناس بکن دی درباره وی مجاره نها خانم ولا فرمان جه ریوبرتیا پیمانگاها اورکسترا زاروکان روج آوا بریا تلیفونی تبلی برنامه مدبه روج باشش بوده روج باش بوجي گلک سپاسش بو تبلیبونا تا ماموستا ولا تاکوان بحثا درچونا وان شاگردین پیمانگاها اورکسترا زاروکان روج آوا ام بکن دسپیک ده ام هنکی جه خلکی را بدن ناس کرن ده درباره وی پیمانگاها اورکسترا زاروکان روج آوا بکردی اگرد کارب بده ناس کرن کرن بکن سرچاوا گلک سپاس پیمانگاها اورکسترا روج آوا زاروکا گریدای دسته چانده کانتونا جزیره شخوا اف پیمانگه 2016 هاتی تأسیس کرن بله بگشتی انا اکا ماموسته هندری ویده شخوا کار دکن ریوبری جی تیدنه و دوامی کار اداری جی تیدنه نیزی چل خوندکاری تیدنه شخوا خوندکاری ما شقام شلونه ناوند بخل القام شلوين بله يعني تماني ام خوندكار الجم خو قيد كنش 8 صالي حياة 15 صالي بله بشترى يعني ام تماني خوندكار دبح 18 صال ام والجم خو درشون دكين يعني بله شخو وك ام دزانن بري دروجا ما 14 خوندكار الجم خو درشون كرن جبر تماني وابو 18 صالي بشيد هندري اوركسترا ده بله خانم ولا دیار روشک تکنیکی هایی مهرن با حوالین خواه تاکو اف برستگریک چار سر بگه و جاردی ام بردوام دگن بشی خواهی هفدیتنی بله دوباره دم باش گهدارو بینرین هجا بشی خوی هفدیتنی بردوام دکن ام بحثا در چونا نفشک جه خوندکار و شاگردین پیمانگاها اورکسترا زاروکان روج آوا ام دکن نهاجی خانم ولا فرمان جه ریوبرتیا پیمانگاها اورکسترا زاروکان روج آوا جاردی تبلی برنامه دبر دیساجی دمات خوش به ماموست ولا ما بحثا هناك آگاهی درباره پیمانگاها اورکسترا زاروکان ما دیکرد کار برسوا خبر دوام بک شخوا ما قلت بري دروجا من 14 خوندكار پیمانگاها اوركسترا در چون كرن جبر 8 وابو 18 سال وقت دسبيكي ما قلت يعني ام خوندكار الجم خو قيد كن نشتمن 8 صالي حياة 15 16 سال ام و پروردت كن شخوا بشد هندري اوركسترا ده سترينجي ام ددنوانا اموري وك طنبوري كمان فيولا تشيلو جيتار دفه ام ددن وانا والكيلتا فان اموراجي ام وانا انجليزي جي ددن خوندكاري خوان بله شخوا جبو چونو هاتنا خوندكارا جي عربي تايبت اوركسترا هي ام زاروكا دبنو تينن بله شخوا ما مستيل هندري اوركسترا جيش باسبور يعني قال كي جي هاتينه باشه ماموسته
ام بحثا درچونا وان چارده شاگردین پیمانگه بکن تانی زمان کو بری دروژان اف آهنگا درچونا وان هاتل درخستن هنکی درباره وی آهنگیت بدخیانی کرن چاوا بریو چو برنامه وی چاوا بو جوشا وان زاروکان و مالباتی وان چاوا بوندما کو دیدیتن او زاروکین وان جه پیمانگه که گریدای هنری گریدای موزیک درد چن و آمورین خالی دیدن و دسترین چاوا بو او جوش شخوا جوشا براستي مالباتا وحمل سازي شخوا سازين سيفيل حاضر بون وسازين جريداين ريفا برياخ وسرجي حاضر بون مالباتي خوندكارا جي حاضر بون ما مستوى حاضر بون جوشكي جوش براستي هندري نافندي تشيبو مالبات ما مستوى خوندكارا يعني بكشتي يعني بآوايكي جلكي خوش درباس بو شخوا برنامج ما خوندکاری ما دستپیک موزیک لی خستن تفسیرو که دسته چندیجی آخافتن گوت براستی ما مستفریال چوله پشتر برنامه ما دستپیکر و پشتر جی ما با برنامه خوندکارا و دیاری وانا مدان و ام گلکی که خوش بون براستی و ام سپاسیا مالباتی واجد کن ام سپاسیا ما مستاجی دکن و ام سپاسیا خوندکارا دکن جبر افدمک براستی پروفاتا دستینن ام دمان دانی شوی حیا ساعت 11 و نیوی شوی ام دمان جبو تشتكي بقوايكي خوش دركبه اف كونسيراني اف كونسير جلكي خوش درباس بو بلي باش ما مسهل بد دماكو اف كونسيرت بفيشي ويا هانكو او خوندكار لامورا دخن دسترين هل بد كاركي برجر هاتكرن خوندنه کبو ام ناس بکن ده درباره شیویا وی خوندنه ده وی پیمانگه ده چاوایه دواما وی چاوایه خوندکار دسپیکی ده چه فیر دبن تاکو درد چن هر وهاجی ام ناس بکن بشه ده وی پیمانگه ده ام بیجن بشه آموران بشه استرانان بله شخوا جبو دما بيمانجه تديت دما هافيني ام دمكي عيار دكن جبر خوندكار قش المالي خون يعني داني سبهاين بس زفستاني ام دكن بشتي نيفروفا جبر خوندكاري ما سيري بوادرن زانجيجي ودرند بستاني خون جبر فيكي مكري بشتي نيرو انا زفستاني يعني ساعات سي دس بيدكن ساعات 5-6 ام داوي دكن بلي نها اف خوندكارين كوتين اف زاروكين كوتين ويجبو كوفير ببن موزيكي دسبيكي فيري نوتا دبن نوتا موسيقي يان دسبيكي فيري امورا دبن امورا كيش خور دبجيرين قالو بش يكون ها دردچن قالو دكارين چكاري بكن يان تفلي كيجان كوما ببن يان دكارين بري خو بدن خوندنك وك بيمانكها هنري پیمانگاه بلند هنری شخوا دسبيكا خوندكارتين ام برسيج وادكين ون كيجا اموري تخازن غور راحتيا في خوندكاري شخوا كورالجي يعني كورالجي ام ددنوانا امور خوندكار كيف اخوي در كيجا بشي ام منعناكن يعني ام دبيجن تدر خوازي كيجا بشي اجادوي بشي دجي مثلا انه نوتي ددن وانا ما مستوانا وكورالي جي ددن ومادا انجليزي جي ام ددن باخوان دكارا بشتي فا بروفاتا دبن وفا پروردي جي دبن يعني خوندكار بشتي ام درچون جي دكن يعني تحفتيه د جاركي دجارا مواتينن جم خو بيمانجه و ام ديسا بروفاتا ددن وانا جبو انقطاعنا بين الجمع واف خوندكارجي كان حب خوندكاري مهنه انا بيمانجها بلند حسكي الهلال زيرين وبيمانجها بلند ديركي يعني خوندكاري ما قالك جيل ورد خوينن انا باش ما مستنها ام ديسا جي ببيجن او امورين كو هنن بيمانجه چنن و امورا كو هري دي دا خواست کرن جاليه وان زارو كان كيجان امور گلو انا امور هندري بيمانجه دي ماغوت طنبوره بلي كمان جيتاره فيولايه تشيلويه بيانويه دفه خوندكار يعني ميلا واقلك براستي سر طنبوري هي جبر
امور كرديه ملت اموركي كرديه يعني ملت قشتي كيف واج دمبور يعني اموركي كرديه ودفاجي براستي يعني انا بله خوندكار دبن باشه انها ماموستهن راستي چه زحمتیاتین ده قوناغا پرورده وان زاروکان پرورده موزیکی جبوان براستي تزحمتي امناكشين جبر كي جان زاروكين تين جمجي مالبات الي كارب مره شو دستيا تشانديجي قالكي الي كارب مره ام سباسيا واجي دكن ام تزحمتي ناكشين باشه ان هذا قلت مالبات الي كارن تشاوا الي كارن قالوا درفتي ديدن وان زاروكان كو المالي جيش خور پرورده ببن لوان اموراخن يان اوجي الي كاريا ودكن كو او زاروك خو پیش بخن ده استا خو یا هنری و موزیکی براستی آلیکارن بمره یعنی آمور شخوا آمور دهندره ارکسترا جی ام خواندکارتین ام ددن وانا ام جوار دبین خوار ببین مالی بروباتی خوا المالی جی بردوان بکن كيلكا خوندنا خو الامور خو الموسيقى جي خودي دركبن يعني اموري اوركسترا بخورد بن مالي وبروردي سردستينن يعني اليكار مرجي وقتي كونسيرت شي بن دعوات جمرتين يعني بري دمكي كونسيرك تشي بوج بون زاروكي استاندار دعوه جمر شاندن براسي ما افخوندكار روكي دروجا ما بروفا كرمال بات اليكار بومر يعني اندمان داني شفي حياه بروفات آلیکار بومر یعنی تمان عناد کرن. ماموستان هاتا آنی زمان بری هنگی کوچل خواندکار نها هنن فرد بن تین پرورده کرن هر وهاجی چارده درچونه هر چقاسی هن نفشی نو دگرن یانجی ام ببیجن در فتاتو مارکرینی هی گلوتان ها چقاس زاروک درچونه ج ارکسترا زاروکان آروش آوا. شخوا در فتی تو مارکرنی وکریه ام دریه پیمانگیش هر کسی وتکن دم تنی یجیر براستی لی درچون تمنی زاروکا دبیش 10 سال ام وان درچون دکن تندری پیمانگی هیدن یان دریه تو مارکرنی وکریه هر کسی ره باشه گرنگیه هبونا وی پیمانگهی ماموسته اولا پیمانگها اوکسترا زاروکان اروج آوال باجاری قامشلو چقاسی گرنگش بو راکرنا نفشکینو لسر موزیکی کوب آوایکی اکادمی فیر ببین لآمورا لیخن بهتر نزی هونرا خو ببین براستي ما مستقرين يا وينا برهي يعني دنقل الدواية جيهاني بلا دبي انه زاروكين كردانجي بشين اوركسترا دبن يعني قلكي باش بلي نها بروجي نوا ما مستوى اجنزان اگر دنگيتا قطبو بلي ما مستوى لا بروجي نوادي دمابي دوكي بيمانغها اوكسترا زاروكان اروش افا وچه بلان داني قالوا زيدا كرنا او امورين كوتينا ليدان جالي زاروكان يانجي زيدا كرنا امبيجن بشين خوندني چه بروجي نوادي دمابي هي لرخ بيجي چقاسي گرنك كو اف غافاهان اوكسترا زاروكان لباجارين دي ترجي هبن شقوا بلاني ما ام بلانا دينن براستي انا ام كونسير تشي دبون لإيصال مدقوت ام كونسير كي الطبقة تشيكين الكوباني تشيكين الحم باجارة تشيكين جبو اف ملت ببين انه زاروكين روجا باجي درتي كيفين با كونسيرا وزاروك جيت كارن كونسيرا الدارخين يعني قالك سباس جبوتا ماموستا لداوية بخواست شكي بيجي كرمك اسپاسیا وتکم و اسپاسیا ماموستین ارکسترا دکم و دستیا چانده تایبت بله ساعتا وگلکی خوش امجي سپاسیا وان توا دکن و ام بیجن پیروز بجبوان شاگردین زاروکین کو درچونه جه ریوبرتیا پیمانگها ارکسترا زاروکان اروج آوا ماموستا ولا فرمان دبمربو گلک سپاسش بوده